Menteri rang badu kari Narendra Modi ulami nala kari ban le chungo san sngi kari Nigeria, Brazil bat Guyana menta kesngi. Ulam pang ke Darbar Lok Sabha Om Birla ulamat pang baka Comptroller and Auditor General of India katre da kajing kuj bat ya kajing shania bat kajing shisha jongka menta la itu da kapurthei. Menteri kat Sarkar Pedeng bakapi ketanat textile Subiri Raj Singh menta kesngi ulak play ke jagat prekam jongka tanat ha ka India International Trade Fair basau pulai New Delhi. Larake ke National Press Day kaleng ke perthai menta kesngi ban ai buram ya ka kam bakongsan jongka kam thok khubor ka balai lut bat ka badan ke jingkit kli apo ka imlang salang. Haka jingilek kai cricket ke India kelap pendram ke South Africa di sispa alai pusan run haka jingilek kai T20 International basau bat bakaddu ke Balalong Wanderers Stadium ha Johannesburg hinin kamir.